Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadin kendai senam, kata nadu senam arjar khat nyau, ka Lampung ilakai football ka bahedu hak jala Meghalaya, ka Meghalaya State League, kan wan yu kejat biang hamairang hak bagi South League ikan hun, kibla penhab hak Group F kan thup ya ka Mission Sports Social and Cultural Club kum ka home team. Ken mi madan menyakun ya ka league stage na ka Group F hamadan dam maulum peneng umyong mairang nadu ka khat nyau tarik uyayong arjar apun rio hadu ka arfsan tarik uyayong arjar apun rio kala adu na ka Group F kan yo aru banyakun ya ka pre quarter final hamairang persya ya ka runners up na ka Group E. Ki South League ikan hun ki bdana Group F ki kan thup ya ka Langsning FC na ka Shillong Sports Association, ka Mission SS and CC na ka Pendeng Myong District Sports Association, ka Umlakru SC na ka Western Riboy District Association, baik ka Lauba ST na ka Eastern Border Sports Association. Ha ka Meghalaya State League arjar penrio baro ki kan hun ki dan lifeline tali balapan hab ki ha ki pratali ki group. Kajikun ka beningkong na Group F kanlong haka khat nyau tarik uyayong arjar apun rio haka por lai baje no pai sngi hapdeng ka ladu jong Shillong Sports Association ka Langsning FC persya ka ladu jong Pendeng Myong District Sports Association ka Mission SS and CC.
Kalau kewilayahan itu masalah. Bapak, tahu nih Bapak, kira telin yang besar. Asli. Ini kamu bukan. Mari kita berdoa untuk Sandra Doa dalam ini dan berdoa kebenaran seperti
Akhirnya dimulai babak istimewa dan Mission Sports Club Dajjal dan Light Rasulul Rasidul. But the Mission Sports Club menjadi champion number 1. Yaino dengan sertifikat